Wouldn't quasi a Jimmy sa, and quasi a Jimmy sa, what Jimmy won't ngege. The winning one is a bemaway, a bright caca, also what could be quatiama, afedie, quati papa rejected. I'm also a quatia dear, quati four, quatia Jimmy four, quatia bodam for a wow car say, quatia radio were bodam, Apostle Antwi were bodam. And Cranson ni bearman were bodam what's it, and they bodam for quatin a woody. And gagana dear bodam for quati, and the woody. Bodam for quati, what's your hunyani, wobia ubedino, wobia ubedino, and gege wobia ubedino, a sawo muni a sawo. After we are not doing it. Ekosye, upe we aye, just opo bi ono. Me say, Nana Brown, etuni nine. E san se me dominu abementi no. Se be kuma be kasa na be kuma akra na me ne wa asem kra na. Me nua abementi no. E se me yedai, me force na me ka kwhye. Nde kuma, sister, Tvgh ko dua the message na ma me. Etuo akwatwe de da. And then I made door is called every training issues. Muanches I know she ye pam a Pep Donkor Ababeka in Sembi Afa a Apostle Antwi a home pam chum subscribe channel no Emma Namu share videos no across all the social media platforms so enfa Emma Mesa Namu tis a more like page not ya say na commenting so airtie at your Quinvasta Foundation Queen number and a Dutch screen so san Mepa Mochomianko no Muyanko tea a year or do abeto abontia if I Pep Donkor ene eye Osofo Apostle Antwi eho embra mekuma na bra me chia ba bia wo bia ekuma mesrew menya message no waka amate from eneko entokwa bia mese me ne papa wusu bempa o seize fire for now but san kwasiafo mienu we dey nobody will tell me to seize fire me seize fire because o mo jimi tese se me discipline wo mo na papa wusu bempa so why lucky mekuma na brown ene me sister Tvgh kodua respect me woman me sister Tvgh kodua ntino me di tuo akwatwe baabi ye dey etwene nti uko nhira no ada de be na brown ase onzo onimi nyansa pa onimi nyansa me say de bia medical ka cho se me bu fuduru baabi se de ono ene timi dwetwe makoma esan se na bushia ni nyame wa pam ampa de bia me ka kire no se na bushia ni nyame wa pam ntino timi dwetwe makoma oni na nim asem obeka abirwati ya mekwa kwasha dem abirwati ya megija na firi mekrama ya no kekwa kwasi abaji mi fo ngega ka papa ka mebua na me ye de wa ba fom si atudo ni de oni matwitwi fom biem si atudo esanse wono wo life mu se odo be ba fom to zero wo life mu so odo be ba fom to zero we kura na bra wa kana me si me tu che no me de tuyo kwatwe de da no wo kwhwehwe obi a still nipa ne be bua na ma ne di oni ma ye de atwi fom because wo ho owo mama life one life no wakwa ye ntungu no so se nwansana okoye papa mama life ene woja mama dinibo ehwim mama sister ja me dinibo na me hontome oja ni dinibo hwim eno ano no bebi obekobia nam se wonyame ahwie ebini egu ngege hunti ne ho ye finti asia abuofu watambe mesika ba aburochire watambe mesika ba aburochire wo bedura aburochire wie wantimi amobra bia akokora ye woni daba woni kapere wantimi nhwew enhwew maame ena waba befa tira wo ho ase ena obi fa ho be obi ehun se why business wa bra bo obi ehun se woni manim kwasim but won failure dey to sara na ye ho guy oh £1 £1 ena na ani ngege ena na ani kwasia ena brisket kwasia ni mu enehwe. See your life and my besie ye mubi ya bobra wote de makuma kan wo se wo no rig na hye no betimi ato na emmom mpo no ye mfa rig ne nto nche woni nikunu wabo ni kura mani kura pija brese wo na won so abrante ne ababa wo na wo de see your life wo de nkwase agimi sa enkwase agimi sa wantimi wo ho ngege de wonni mu an se bemma we e bright kaka onso wakodi kwatia ma afedie kwati papa rejected ama wo so kopɛ kwatia dia kwati fo
Kotie chimifo. Kotie bodam for wa ka say. Kotie we de wa bodam. Apostle Antwi wa bodam. En kranse ni be man wa bodam wate. Ene de bodam for kotie na wudie. Engege ne de bodam for kotie ena wudie. Bodam for kotie o. Wasia ho nya ni obia ubedi no. Obia ubedi no. Engege obia ubedi no. Asawo mu ni asawo. Afuna wo wia na do wani. Ekosye, wo pe wia ye cheso wo obi ono. Me say Nana Brown etu ne nan. Esan se me do me nua bement no. Se be kuma be kasa na be kuma akra na me ne wa asem kra na. Me nua bement no. Ese se me ye dey me force na me ka kwhye. Nde kuma sister Tvgh kodua de message na mame. Etuo akwatwe de da. Me yi papa edira fim na emom mpo. Asem na me ka ne de efa papa ho. Atendidi na me yi afrim. Trust me. But asem na ye kontokwa na me say enese Ghana need president. Aba be kasa mame a papa nyame nhira wo. Afi de wiase nya be hu se me say Apostle Antwi na me ne kasa. Me say Apostle Antwi. Hwe won se omo ye jibi for to the sense so omo ba no mu be din kwase asem a na se epagya wia na ye wo audios ye kwa start abubu audios na mo start abubu audios na mo so me kasa me start akasa oboa obeifu oye say ohun Apostle Antwi woni me kasa wo se me mfa wonsie kwase jimi fo bomu aboa me mfa wonsie all in the name of Etwekankanti, all in the name of Trumukankan Motomukankan failure person. Dene owusu be mpase pa oba bi tina wose mapamom wose Apostle Antwi Jimmy for Apostle Petwe wonni kwase aba engege mesi munya mediri mpo se still Apostle Antwi pese wiase nyina hu ni se oda so owusu be mpafa wapamom because on pese ni nuaba afi da wate ase amanfo bo de wuro boy afi no watena se hu se yampo na kwase afo ekro mu prezi meda Omun president se ne me nua ba sa atam mesi akonwa so a na wo se me nkama no ntum na menya me adwuma enkwasiafo we enti mo be sa me nua ba ni mabenya mo nkomo ba bi so atwintwan afi ne ngega na gira ho na se papa ogu so bempa wo nhye mbotom kwasia wo se hu fie ngege abomu aboi na nka wo be hye wo hen na nka wo me hye ho no betima be hye obotom kwasia ni mo betimi aba be hye obotom kwasia papa ngege kra na hye obotom papa ngege kwasia reasons mine na ne so nimfa so bia ma wono kwasia papa na ne kote ewuo na enu nti wo de kakumba ene hye wotwe no abomu abo afia lambo mechi yawo ba bia wo bia mafia anti eto mechi yawo kwasia wo huma na mebubu omuden no so hu na Brown timi say yes oginam wo afia lambo timi say yes oginam asia you will be too no we say about the winning one and recording. What's here? One record. Now we bopani record. What's here? We tina wa ye moba. Ya obeti mi awono. Tina kro obey onana. Obey onana. Here na me bet na see. And me catch we ase nyina say engege woni tina enya back door. Last minute na wo chimi. What's here? Wo dey obi about life ma ahoye nti wonni time. Ahoyenti sister anytime. Oh me kwalokodo. Enso maame kwase abachi mi fo ngege. Wo maame no nua be ma beto abontene. Hwana wo mo di wachi nyina mo po wasem nyina no mo si ye. Hwana ndisi fo say sister. Membo maama dini bim. Ye nim se ni parfum. Wo ye ni parfum of France a embo maama dini bim. Hwana papa ya wo koye the TV station was a sister resign. Ofumo fun say dear me who be da wasia have you seen your life onza me to me nim na me dia ba wo so ntime fo ani mo mada me san amahwefo ani matiefo akwa abade mu odin biem ediba FD kasi we so mpamcho subscribe to the channel for me na mo share videos across all the social media platforms so efa ema me sa enemi a me bedi eyadwumadi ho chia me medi a ene na Natalie aka File makram that's ene yes I'm share